predsjedniče. U ime poslaničke grupe NADA, Nova demokratska stranka Srbije i POKS, izražavamo najdublje saučešće porodicama stradale dece i mladih ljudi u ovim tragedijama. Posle ove dve tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u okolini Smedereva i Mladenovca, posle svih ovih događanja u školi u Odžacima, posle 18 ubijenih žena od početka godine do danas, očito je da Srbija postaje sve manje bezbedno mesto za sve nas, a izgleda najviše za najranjivije grupe, za decu, i to decu koje su u školama, i za žene koje su žrtve nasilja. A nažalost, naše društvo postaje i sve podeljenije. Ja ću zato postaviti nekoliko pitanja različitim ministarstvima. Prvo pitanje je Ministarstvu prosvete. Da li je i zašto otkazano republičko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture, koje je po programu takmičenja zakazano za 27. maj u Tršiću, i da li je otkazano konferencija Čitalići, gde se okupljaju deca koja najviše knjiga pročitaju u toku godine i raspravljaju o tim pročitanim knjigama, a koje je zakazano za 26. i 27. maj u Aleksincu. Kažu roditelji, a kažu i nastavnici, nema autobusa da prevezu decu. Sve autobuse zakupila je Srpska napredna stranka za najavljeni miting 26. maja. Gospodo, kome u ovom momentu, kada je bezbednosna situacija toliko rovita, treba jedan, kako vi kažete, najveći miting u novijoj istoriji politike, ili neka bude kontra miting? Zašto da okupimo tolike ljude i da sve to košta po nekoj prostoj računici preko 4 miliona evra? Ko to, gospodo, plaća? Pitanje za Ministarstvo pravde. Zašto još uvek nije uspostavljena centralna evidencija slučajeva nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koju treba da vodi Republičko javno tužilaštvo? Kada će se to desiti? Kada će femicid biti inkriminisan kao posebno krivično delo? Da li će se i kada revidirati opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, koji je donet još 2011. godine? Pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na koji način se u praksi osigurava adekvatna primena i praćenje poštovanja izrečenih mera zaštite od nasilja, a koje se izriču u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici? U velikom broju femicida žrtve su prethodno prijavile nasilje, izrečene su hitne mere, ali nisu bile delotvorne u praksi. Pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama doneta je za 2021-2025. godinu. Međutim, još nema akcionog plana koji definiše i aktivnosti i rokove i odgovore institucije. Kada se očekuje usvajanje funkcionalnih i strukturalnih standarda namenjenih prihvatilištima, odnosno sigurnim kućama za njihove korisnice, ali i za zahteve za licenciranje? Pitanje za Ministarstvo zdravlja. Da li će Ministarstvo zdravlja podržati i kako zdravstvene ustanove i druge aktere u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja i silovanja? Šta je sa obećanjima da će do 31. marta svi oni zdravstveni radnici koji su angažovani u vreme kovida da dobiju status posle 2 godine? Jer posle 2 godine ili će dobiti otkaz ili će dobiti ugovor za rad na neodređeno vreme. I na kraju pitanje za Ministarstvo poljoprivrede. Da li mislite da će otkupna cena od 18 do 20 dinara za novi rod pšenice pokriti troškove setve, žetve i ostalo pšenice u našoj zemlji? Ili mislite da treba da dozvolimo uvoznom lobiju da uvozi pšenicu, ali onda da kažemo našim poljoprivrednicama: zaparložite svoje imanja, nemojte više da sejete pšenicu, jer sa ovom cenom nećete pokriti troškove, nego ćete otići u minusnu kalkulaciju? Hvala.